samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thipi langpon sinam Prudip terang along le long aron repen ki do thip ke be ke chi su tumpan chirok to Karbi ra tumpen ki thale sai ke reng pon Chinthong MSC consensi angkang long nini cha dungron pen BJP kang ta mai kang nipon Luchi lang so hawar long hydro project bilong le pusi KS/C KSA lapen ki rong sara tumpen DC lapen ki Karbi Longri Council sem Dr. Tram long hangpan pin purulu pajerdam Killing Longri lang roy lang ceria maya tumpen am ia roy long oki project mekedeng pon Bitung reng thama konsensi Karbi rong supia long West Karbi long labor union aruki mi ke seng pon non birta puthot ang ton pen lang pon sina Dipu Revenue Circle ke parapan Dipu mati punct Airborne Craft Park at hengnu along Pudip terang tum along le pata do kok puwai fit semi karlitang somel hedikiu achor hemipi safra begama bang kwanin kan pen semi do bomlo lapen ke labang so hemipi eniver le ki du kali puthot don kep to se hemtun kim rang pon thusi bhara semi chupi bonlo labang so lama puthak sebi Karbi Longri Council tum semi birta pilo lapen ke kodalong an semi lampele damsi kodalong semi ke bega chi so tumangsi rem dun derlo lapen ke Pudip terang long le pata ke do bek ajok pansi Pudip terang bangsi hai pon derlo Laso puthak semela punat kedam tang ningkan krinia prang pen lo alang litum phan la sodim khlong pen patrek ajie phan pachinin lo boyphone semela punat ke biga che sunda katrek ji kalisi labang solong le ketrai der je phan si bori pon thurong lo sai jok je pen la punat cherok tok Karbi ra tum pen smi kedam tang pai pa ni phai inkore hini ani adim khlong an pale dam si ni thom ang bong katrek ajie phan sodak pen pachini pon lo la pen jong si trek le der le putang ti sai jok je pen jakong horang pen smi tharle pon et pu alang litum pen sodak pen pachini ketekang lo Pai ni pha engkora thok anian bangke ni thom nang chok det lo ni thom nang chok det pena phi ke chok to Karbi ra tum menta adim klong an palidam si la hai ke be ke che thum ka trek achi phan puthot pachiniam thulo bon samela punat ke be ke che so tum ke trek ji ke si la bangke alang ni tum long le la dak ke alang ni tum si du thipu pus alang ni tum pet lam thak dun thulo la song bong pan pinang an lam bang tang sami la pen lam sami spangjar pon lo যাও আপনারা জায়গা আপনি মাটি দিতে না আপনারা মাটি দিকে যেতে হ্যাঁ আপনার মাটি দিকে আপনার কাগজ আছে কাগজ আপনার কেস তোমালোকে দিছে কেস তোমালোকে দিছে কেস হইব না কাউন্সিল দিছে তোমালোকে যোৱা নাই নহয় একো নহব পিছে বেছি হলে মানুহ উঠাব নোৱাৰে দখল মাটি Bon semela punat Chirok to Karbi ra tum mata jongs alang litum chitrek ril putang ti sai jok jepen hemanda ki pia size tabi deng pon nang kok pupusi sai semi ki deng pon pangcheng pon lo Prudip terang bang longli pata do koks tamil hai ke be chi sutum si therapy bor idad do la so puthak sami ningkan kep aprang pen lo dak pen petrek toy lapen ki labang so puthak sami Karbi Longri Council tom sami la hai ke be chi sutum pan ke thali je phan patai chunimi dam lo bonda Karbi Longri Council tom pen thangnara saideng pon pe made ke thali pon hai hede jok pan si sai jok je pen chirok top Karbi ra tum pen thur phut pan si ke thali pon saideng pon ang kok lo pusi pitor tu supen pachini pon Pini aron re pen Safra Begum po bang pi miapi da karon re pen longle pidili mate prodip terang alongle kacherai ningkan loson sing koi soselo la alang litom phan surini ra ke paningkan pen sitame alang litom phan da pen ceterengon pakhalinon pupiglo bons tame alang litom bang mane alpuson si Karbi phan lang plot si lapuson si dobom lapen lan chota kalilang Karbi Anglong Autonomous Council pen sitame alang litom phan notice tame pilo bons tame alang litum labang so notice apan sistem aman pipedat ador pipedat lapen
Karbi Anglong Autonomous Council apan lang plot si alang litum do lasi lang lamlo pulotang te labang so along late hiugali 13 kotha terolosa me 3 kotha terolosa labang lapan wet along leke lasi laso achi so wet along le pensi tame Safra Begum po abangke dak bahara si kacupi ningkaning ko so selo bahara si kacupi si room along paru krep po sipo polotang de dak arum dopik room ingkoy thongke bakdu polotang te aningkan wang si alak Safra Begum ke ladak ali kacuan lo business sa choklem lo apo si surini rakep aningkan ben alang lipan pupik lo lapen notice tapi pik lo lam samjin benda nang than pik lo setame do tip si do wer karbi apan lang plot lasi netum Karbi Anglong Autonomous Council apan tuning rilo je labang eviction na eviction pithapo setame Karbi Anglong Autonomous Council bang under process si dambom lo lapen asap so claim amat Karbi Anglong Autonomous Council bang labang so file bang kana ni panggucok posipo amasi labang so further process bang ke claim connected lo lasi nitum kedam tangar ni Friday ni nitum dak wang lo song party kedoan longri roikam kacarai kom lapen hemprek kar ya tuman nitum dak wang si alang litum phan ni thom ana por pipon lo je nang tum exam jin pen nang tum dak pen cheterengot nitum dak office chikimpo athe nitum hemprek ke hangbom di kado ko beta hemprek ke hangbom lapen hemprek nang ji hemprek long le aprang si tame itum along le long yong si bang ke che ke be do thi pulotang te labang so hemprek ke hang ali dolang ma abe bang ma si hang pichor son si mandat po lasi alang li phan nitum pu ben si alang li chetere gredet lasi pini nitum sai jok je longri ka charai kom pen methang Karbi Anglong Karbi akhai ka chinghon ke doan atum pen nitum dak wang si alang litom phan non het jong nitum pu pon lo non amat chetere posi alang litom ba o chetere ko posi non la hormu choroi pon bom lo truck chang lo auto truck chang lo bang hormu choroi pon bom lo lasi la hormu choroi tang lo pulotang dai nitum dak office bang ke autonomous state office bang dak kim pon po lapen la piana bang dai nitum sapha pon lapo lain lo lasi Karbi Anglong along ladak chot lapo kali along aprek si tame do la posan bang ilitum Karbi along le aron re pen ke cheki biatum nanga charai lasi netum dak party chupupe dhorom chupupe labang so Karbi Anglong le ka chapalong ji aphan ke itum along aprek le loson do bositame nilitum properly scrutiny kuripa me pensi hal hailong sitame itum charap chiturunji lain lo Cherok tok Karbiara tum pen lahai ke bege su thoman ke ahem free people si ladak pen alang litum methang hem an si pachidam toilo bon sem lahai ke bege chi su tum methang hem chidam de ji phan siding pon baten body pon da thek lasi Karbiara tum an sabi lahai ke bege chi su phan ki tangka joy ne pen long lilis ki pi pe de ji made dim khlong ke chak thu the de ji phan si Cherok tok Karbiara tum pen puthot pachini pon thu ni litum toyet lo ni litum pulo nang litum konat pen si ke wang ma mesen ben nang litum wang lopot mesen ben nang litum chedamik no lasi alang litum konatong ni ke dami la bai chini ne delo lasi public ado ma sa me radet apan ka chuning ri bang la puhel no tangka maha pathe the nang litum pathe thera la puson suspected illegal immigrants atum han ke nang litum dimak lok chakche de ji apan si litum hen pen pachi nang chuning ri pa dikrim lo pen Karbi Anglong council ban setame alang litum wol bing bu ma tha thera la hai atum man dimak long ke chak tab ji phone claim igri no athe Karbi Anglong bang ke la puson aron re pe nang ke du o phai nang du o pa joini si pini ke Karbi atum nge methang de dilong rilong ta minority son sina mande lo lasi la su putha ke anu tin sa dami nilitum de da duty po lilo anu tin Karbiara Cherok tok pen no na pot donang po la pujong si tum party song horo malam jepat he bom pen jepatin bom lang putih ke bang jilang ni bang litum kisungang deng bang si litum doi kok po khai long Cherok tok isi doning la puhen lo mane along aprek sameli tum la pusona ki sung do pe khangjang la si pini bangeli tum da ke cheng lo antu se frank bang je bang kan sini tum la pusona sai bang ke lage claim pon pon deng pon men tu ni tani tum ka future re lo la pen isi la bang so media hoi pen ka chuning ri bang la lo ili tum Karbi tum penang ana tum bang ke la tangka ke pathe pen ke cheng ko ke list pipo bhara pipo mo philo de bang khai tum pata che selam de te pata che out krai te la si la bang so media hoi pen ili ka chuning ri kang tum bang ke an pen tum tangka pathe thera la bang so list kipi lawi patame tum tonang po la si tum pini bang dadak pen ili tum to iglo la si lang li tum kana tong nam ni la bang chini es tamili tum Cherok tok pen ki do pen lang li tum phan ili tum dim klong chak che de je phan sini de kadok we Karbi Anglong rat same pachin Chinthong Mondol Committee atum pen chipati reponsi nijang Karbi Anglong Chinthong MSC consent ke paropon angkang along kedam tang pai ni phai engkora pho lapen ki pai ni phai engkora throk nini apharman BJP kang dang mai kang ni pon pai ni phai engkora throk ani bangki radamai pi chengchi aprang CM Dr. Tram Ronghang ari deng pen jata langsu bus stand
harbang hospital ki mi sabi bu pon do lapen ki ke ong tung ka ching thura sai mo ki deng pon je phan sabi long ai som pon thu lapen por pai krine por malom pent BJP kang dangamai mate radamai pi padopon labang so radamai pi long sabi al himan pent Karbi Longri Council CM Dr. Turam Donghang MP Mor Singh Tisu MLS EM MEC Pencheng Lok Board Chairman lapen BJP long klambang phubang phitumta chitong dun labang so BJP kang dangamai long pen smika prek rachari atum pent mithang rachari pen urun si BJP long chipok dun lapen BJP long chipok dun atum ana phan sabi CM Dr. Turam Donghang ari deng pen si deng pon amri pen himere bongrum Karbi Longri Abirta Sanksi Kongres pencilu si Josim Bonggong penceng lok, enana leader sudah Kongres pendekesan si Joe penci, jadi aku mikir nak itu ciri lawan ini dipen dak, bodara hawangan baik penci bangga, tapi hodak kerong elo school opening lo school kamisos le lo lapen je hodak ta don adon hodak ke don tharo kora don proxy abang pulang ke Kongres pendekesan si Joe. Kowe bagian itu aku rangsi MP kahai ni mele lokal mele dan ada mele terkait dak lokal tu makin sung aku tak song ke doan senior leaders ke doan kapera song kan itu main last of kiran ke aku ada kan checking dan lapen ke aku kerong elo sana itu ke last of ke orang pulo hospital opening last of is student kan interaction kora non bangke lagi langsung Langhin MSC Consensi ke parlopon angkang Phulini Revenue Circle ke parlopon angkang along Luchi langsu hawar along rar tumpan pachini ne pinpen APD cell atumpen hydroelectric project kaslam dam jiaphan kelang dam chari manikang bidam hutsi rar tumpen da chini jun darlo laso chokpen si Luchi langsu hawar ara tumpen sami Luchi langsu hawar long bangki hydroelectric project nang salam long lepusi ki kam khia siding ponlo laso putak pen pai pai ne phai engkora chokani sami KSYC KSA laban ki Luchi langsu hawar rong asara tumpen pen Karbinglong Deputy Commissioner of Hanpin Puralu Pajirdam lapen ki Karbinglong CM Dr. Turam Ronghang Hanpin Puralu Pandongsi Karbilong Thomas Council Secretary Eriding Semi Pin Puralu Pajirdam Luchi langsu hydroelectric project kasalam ji pulong ki chidon du dekthi longli anam letang kanang PG mari competition of hanang PG pu wai fit summit chikroi du dekthi lasi labangsu project bang ki chen thu bek nangji kali pudang te ahiring tang kring pen ke chesonga sai sami deng ponang kok pu pusi KSYC lepen KSA tum pen sodak pen pachini pon tum salabor arat la penili tum KSYC la pen KSA tum chelang si pinini tum truly la CM Chief Minister la CM aphan tum mirandam lu pale la pen DC pan tum ke pale jamalam thik la puhan lo nili tum hora da arat pen concert ke lo mate nili tum jungjung KSYC la pen kadok we hampang song to an stame nili tum chelang pet pen nili tum dake immediately le dake nili tum la so hydro project ke cancel back ni tum ke don ei bosi ni tum la media court to thing mantap jongpon lo la pempin rem lo la so ba man ke ni tum hodak ong dung ki duk ki boy ki sung ka do ka bi ka ong dung akar biarat si ki sung je por la so bang ke ni tum ki un e chat la pen ning thelo tum si ma ke hai pan tame dak ma ke cancel lang ji la ke ni tum lo la kar biarat la ki duk aki sung chi ni ben si dak ki bi la pen la so ki bi lo ni tum koi tak te chi don de ko se men tunita ke SYC so ma garja thiblo itu tang pota ke lap side harda ke tang dim pendak las bang solong ke lapen mora mentu neta me forest pan ta parlu lok ji busini tanang ke than sa mentu neta un ele jake ni tum so hydroelectric project kasalam nam ji po alam si daklang lo sia phong dam lo masi hodak arat atum bangke rongkri hini arat atum bangke total li sel atum bangke kroi kroi lo so project ke nang nei puselang tum ahin pen ke lam thei chipak lang lo ke dam tangan ista mili tum karbilo charli asong men same dam lo ni tum district committee difu district committee an part me central committee pen chenglok ni tum kadu ka via daga dim long homrim lo amasi hodak arat bangke penangan more than 200 house lo hodak amasi hodak arat tum bangke total li sel tum la so project phane cancel lo la si lang tuma pini ni tum ladak council long ke bangke lu na pajir DC Deputy Commissioner aphan la pen Karbi Longri Council la CM aphan la sinili ki pudam ji bang la hen lo pini la bangso media through pen ki pudam ji bang hen lo Karbi Longri Council sunbe la buson kapre company aphan longle ki jor sai bangeng tonon basini di point tu athema ali tum langon pini hodak luchin lang so long hawar long stame binhum hawar long stame korkanchi hawar long stame lada kapre ka khai sob Karbi tamang se lata kidu kelak sai chutu ki choda Karbi ang se lasi ni tum pini labang so media hoi pen
pachini lo jong sinang litum prap jin pen la bangso project bang cancel se plutang tini tum ke bang jelangar ni bang ken litum kachisong ang deng project sini tum deng ponik po lake ni tum amit hurset an sini tum la bangso kachisong bang deng pon po Luci lang su hawara lo mangki rong krinian su se andu lapen ki angton pen arong an semi karbi tumarong an side lo lasi labang sorong ke non hejong leka chukim kan lilo haku pisar pusar kai din hepsi nang chukim lo lapen ki labang su project jong si ladak nang salam da putang ti karbi tum ke do thakanta avidet po lapen ki la an rong arar tum ki kodak si ke do da mathai du silang ma pusi harak ke do ra tum pen chuni ripon renti lasi labang su project bang ki chidon project thi lapen chen vek nang si pusi luci lang su hawara rong asar tum pen chuni ripon Kutali bang la sa proyek bang ni tuma ahwar pen bang ke mane BCB belo la pen chikroy krelo ni tum bang ke mane so dak azat pen non tamini tum rong arat tum bang che dan vek bo so bang sin ni tum bang ke mane chingwai thip lo mane dot thip lo ni tum bang ke so project nai pi phane tu phathang na pachin de pin la tum ni tum long ke bela son kiwang ko lam bang ke ni tum chi chi ni ne ha aphi batai hi ni thong wang de aphi sita meni li arjudon lo ko pe kam se nang li tungi wang lo pulo bu pen si wang ho lason se nang thak kang kang lason phan son phan to lam ke ni tum bang chingki chingwai we rong aso aphan bang ke la pen kang brai hem sita me hum ri la pen to war le sitong lo sita me arjudon sita me lason kam han si wang ko lam bang nang chithan ke kris sido hadak ni li tu kris se gambar hatai non ta parvi pon pe nili ke hadak lucin langsung sarfik loro ni apong hun bangke ni tum rong asu thur pak pensi mane lung phit lo mane forest atum phanta mane bang silong le la pen service silong le Kiling Longri Langroi lang charia maya tum pen spatir pi ponsi amri aroi long oki pru mate ko pai ka chelang zai me ke deng pon babu sing tok bi Kiling Longri Langroi lang charia mai amai phu men pensi oki pru zai mek deng pon lo ada ba por krusara tum pen se akli ponsi arona teng pent se akli ponsi vumbur bu kanta mesen pasi pa chini pon labang so oki pru long rong sirke ba tum chirap chitudun pensi mesen pen pachun pon long lo oki pru labang ke hako spente isi ronga ji jutang lo labang so jutang pa vir vir ji phansi pini anda labang so sai semi nang klem bom lo bonsen non malom penang anatum oki pru labang ki lang royalong blasting ke pang bop pen chenglok duwai ke chor karen ke pastor pen jok pen si lang royalong sim oka vedeti tilo lesi labang so ke khang nun ji phansi Kiling Longli lang roi lang charia mai semi sengpon nang kok lupsi pa chini pon lapen botor bokan kimi sensi de jok pen si Karbi Longri council tum pen oki pru ani ki hopon ani bangke pachiton dun nedalo lesi non pen si lesi non botor bokan kimi muchot ahut bang si oki pru sai semi deng pon turong lupusi pa chini pon hamren pen rai kombi Karbi Longri ni tum pini lada Kiling Longri lang roi lang charia mai amate kumuti pen ni tum pini alangli sar Presiden fansi pinili tum kadowe kumuti pen chingwai pensi alang fansi ok lu chu pai pupon lo kopi pot ma pulote asalam thi bang ka ni tum khala langroi lang charia akumuti long seng det pen aso kumuti ni tum do det pen la am yeroi ponon chumara roi ponon mate am reng long ponoi kiun an bang ni tum nep dunlong lo la pen lang tarli bun lo la pen la supen det pen bang ke non ni tum ni ga chi the bang ke ok pusame da am yeroi pusame beng arme chu kachuri pusame mate okri punon non son bisar pe okri punon ok ta du chet lo kasi non ni rong pik lo la pe lang so se la so kumuti ju pang tang ye phan bang ke ni tum hin ban bang ke ni tum lak ni tum amen bar ben cheng lok pen bang ke non bang ke rong asar mate basapu basathe atom phanan ta kumuti pon thu thay yi phan sini tum an se pang tang yi phan sini tum ka chi sik pon lo asi pini ni tum ka chup pa hem phu pon ke pu tok bi presiden sar lo pe ka do we hiru phai bang ke pharoi ni ra phokep lo la pe ni tum center ke thom pian si ching room pon lo asi an se kimi ki chok ye phan bang ke muning bang sa me okru pri la bang ke tum karbi nim okru pri ke tum abisar masi lasi la komuti phan sampai presiden phan pining bang kan itu pipon lo kardok West Karbi Long bi thung ring thamai MSC consensi ke parliament Karbi rong spia long smi kedam tang pai pai ne phai engkora pliani West Karbi Long Liberty nan cha tumpent branch kimi ke sengpon
Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong di Mahasau District Arlu Sambi Labor Ajakong pachini aji lapen ki West Karbi Anglong Labor Units amai pu manaf kram sapen dodi sangsi pin pen sai ke klempon lapenski komiti ke sengpon bom ason thak thak si Labor Units Ajakong lapan se pangtang rong sepi komiti sengpon thulo Branch Committee ke sengpon along sambi amai pu mohon kathar konchun bang si imingti lapen kaprek apanta arpu pekpon labang so jai megalong West Karbi Anglong Labor Units amai pu manaf kram sapen jenglok West Karbi Anglong Labor Units along klembang pu bang pitunda chitong dun Bothol bin Great Sontibung Karbi Longri Abirta anak ini deng ponang kok no lasi ili tum la kelangji eprang lang sose dong kamu kamangkang apang tang phaji phansi nili tum la central committee pen kadak anbang si pini alang litum phan baitu PG phansi ni tum central committee pen lang lo lasi Pina Abirta pungki lansikang ton penelo lasi domi thami kardom